Okay, stand by. Standing by. Welcome to the best podcast in the universe, Holy Crit Show. My name is Mike Tyson. My name is Rocky Balboa. Assalamualaikum temasek people. Waalaikumsalam. Ya tu. Tahu pun. Yang kau jerit-jerit apa pasal? Tadi aku baru nampak dia masuk. Ini Ini ditajakan khas oleh Altura Spaces Private Limited. Altura Spaces. Altura Spaces ni buat apa ni, Martin? Renovate rumah. Renovate rumah. Rumah. Okay. Jangan cakap rumah. Macam mana nak promote? Macam mana nak promote? Cuma tahu macam baju je. Tahu pasal ni pula. Macam baju lah. Jual. Mungkin very nice style. Very nice. Okay, so Altura Spaces specialize in home renovation. Kepada korang yang masih mencari kontraktor lah untuk membina rumah korang, untuk mencantikkan rumah korang, korang boleh membina mahligai. membina mahligai. Pasal bila kita kahwin kan nak bina. Betul. Jadi ni mahligai dia lah. Betul. Mahligai ni adalah Altura Spaces Private Limited. Betul. Macam mana nak contact dia? Kita contact dia dengan menggunakan nombor telefon 8714 5800. Sifar 8. Kosong sifar. Bodoh lah. 8714 5808. Boleh mengikut mereka di Instagram ultraspaces.co. TikTok tak ada Ada, cuma tak ada apa-apa. Promote Aku tengok tak ada ini lah. Okay. Tapi boleh follow juga. Boleh follow juga dekat TikTok dengan ni. Kita akan taruh dekat bawah. Akan taruh dekat bawah dia punya logo, dia punya apa semua. Korang boleh DM, boleh datang dekat showroom juga untuk tengok material material lah. Passworks, boleh tengok carpentry samples. Yes. Bersama Martin the Thunderboy. Martin the Thunderboy. Okay. Asal Thunderboy baru aku nak cakap. Ada story. Okay, let's go. So think so what happened 2022. Primary 6 if I'm not wrong. Okay. Betul primary 6. 4 years ago I think. Betul 4 years ago So I was playing soccer with my friends. Habis on a hujan lebat hari tu. Okay. So kita hujan lebat-lebat naga kepala 7 lah. Mari tak cakap apa-apa Okay. Kita tengah main kat bawah blok lah. Sekali I kick the ball. Bola tu terbang, lepas tu jatuh kat paddle. Okay. Air paddle tu betul-betul bawah lamppost. Okay. It was filled with water lah. Itu playground kira kan lecak gila. Okay. So macam alamak. Then I ask my friend go pick up the ball lah. Sekali dia pergi angkat. Sekali kita tunggu dia lama, dia tak patah balik lah. Habis? Sekali kita pergi cakap, dekat je kita nampak. Kita macam asal dia tak ada. Sekali kita pergi, kita nampak macam dia tengah peluk itu lamppost. Itu kata baring. Kau jangan ketawa coach. Orang ni masih hidup. Tak ada. Kenapa dia peluk tu lamppost? Pasal elektrik lah Syul. Okay. Kan lamppost tu dengan paddle. Jadi dia kena paddle, dia pijak paddle tu. Okay. Terus dia tu melekat dekat tu lamppost. Kau cakap apa? Okay, carry on. Lepas tu Sekali kita ramai-ramai pergi. Sekali nampak dia tengah terbaring, tengah peluk lamppost tu. Sekali kita cakap kita ingat dia main-main. Tapi macam kecil-kecil. But for now I think macam buat apa dia main-main kau ada baring dalam paddle berai-berai kan. Yalah. Sekali macam untuk kita tunggu lah. Lama kita berdiri kita tengokkan dia. Lama. Kita cakap jangan Okay. Aku boleh imagine lah. jangan main-main lah. Campak bola tu balik lah. Sekali macam mana tengok mulut dia macam berbuih-buih tau. Boy, okay. Berbuih-buih lah. Apa-apa lah. Macam orang yang drug lah gitu. Berdosan. Sekali cakap ni betul lah ni. Sekali I try to help but I don't know what's going on. So I don't know the lamppost is the punca benda ni semua is the lamppost lah. Rabak lamppost tu. Sekali I try to move his hand, bergerakkan tangan, sekali boleh. Sekali I go touch the pole. Sekali mati terkena. Mati yang melekat pula. Mati melekat. Mati tak melekat.
Okay, dah. Nangis lah. Why tak mendekat? But when I macam dah jatuh tu, kena kan? Sekali terjatuh. Saya macam dapat tolak tangan dia. Okay. Sekali bila Martin tolak tangan dia satu, dia badan dia suatu pusing. Dia pusing sekali, dia pula peluk benda tu lagi kuat. Tak tahu macam mana dia boleh terpeluk. Reaction. Dia macam magnet. Baik-baik tangan dia macam gitu. Sekali bila Martin tolak tangan dia, dia tu terus gitu. Sekali alamak makin rabak. Okay, habis lepas tu sekali Martin dah kena. Sekali padel bukan dia punya lamppost je karen tu. Padel pun ada perkara. Alah, mestilah continuity okay. Oleh Martin dalam padel tu goyang-goyang gitu. Rasa lah karen dia. Padahal dangerous tau. Kita kekek-kekek Engkau lah ni kekek-kekek. Kau lah yang kekek. Tak ada, pasal dia cerita dia kelakar. Kau faham tak? Memang lah. Okay, ini out of ni out of the best subject. Kalau orang kena karen kan, the best thing kalau ada kayu bruti kan, rembat dia dengan kayu bruti tau, ataupun kau volley dia. Betul. You have to kick that person. I know lah, but you cannot touch the person apa? With something which is macam kasut. You don't touch with itu your... Itu bapak dia buat. Bapak dia lepas tu datang rembat dia. Rembat pula. Rembat dia. Tendang dia lah. Bapak dia kena karen juga. Tak lah, bapak dia dah satu family tau. What? Berkaren. What the father said he feel little bit lah. Tapi kena jari-jari dia cakap. Dia rasa macam kena jari. So Martin tak tahu macam mana kuatkan diri. Martin roll out of the paddle. Sekali Martin pekik lah, jangan datang dekat, ada karen lah. Martin pekik lah semua orang. Sekali semua orang daripada baik-baik, semua orang datang dekat nak tolong anak-anak dia. Orang terus lepaskan tangan. Mestilah. Orang terus backpedal jauh dah macam tu. Mak dia pun jauh kan. Sekali bapak dia dengar, bapak dia lari keluar rumah. Padahal tengah duduk dalam rumah. Dia lari keluar rumah. Dia angkat satu penyapu. Sekali Martin cakap karen je. Dia tiup penyapu tu, sekali penyapu tu punya batang besi. Dia tiup, dia campak tepi. Asal dia macam senario cerita ni. Dia campak tepi. Dia jam sekejap tau. Sekali dia pusing, dia pergi angkat galah ke apa lah, I forget lah. Dia angkat galah, dia pergi. Sekali yang sebab dia tak pegang tu tiang. Dia tak nak pegang tu tiang tau. Uncle jangan pegang tiang tu ada karen. Dia tu lepaskan tangan, dia pakai tu stick daripada jauh. Jauh gila dia pakai tu galah. Dia tolak tangan dia punya, anak dia punya tangan. Sekali dia tarik anak dia punya kaki. Sekali anak dia tak bangun-bangun. Alamak. Kita semua ingat anak dia dah meninggal. Alamak, ni tak bangun-bangun. Sekali ambulans semua datang. Ambulans datang, dorang itu tak tahu apa lah. Sekali dia terbangun lah. CPR lah. CPR ke apa, I forget. AED lah. Tapi pasal, but the thing is, dia orang tak datang dekat. Pasal I heard is when someone kena electrocuted lah, ada static lah. badan orang masih ada. So orang tak datang dekat. Ada static lah. Orang nak kena tunggu berapa lah. Orang pakai rubber gloves semua. Sekali dia dah terbangun, pergi hospital. Sekali dia masuk itu ambulance van kan. I tell my father this story, this part of the story. He laugh at me. I don't know why. So what happened? Martin, diorang dah koyakkan Martin punya baju semua. Seluar Martin semua dah koyakkan. Cakap, ni kenapa orang koyakkan baju? Martin cakap, Martin okay. Cakap, no, we want to see your burn mark or anything. Electrocuted mark, tak tahu apa mark. Cakap kan. Sekali dah naik ambulans. Sekali Martin tidur. Dia cakap tidur. Sekali Martin terbangun. Dia cakap, boy, have you read? Sekali ada ni makcik pakai tudung. Pakai tudung. Dia cakap, tak apa adik, anak tidur dulu. Nanti kalau dah sampai saya kejut. Okay. Pakai tudung. So when I tell my father this story, he say tak ada orang dalam itu ambulans yang pakai tudung. Sial lah habis. Ni cerita hantu ke apa? Tak tahu. Then pasal tudung ni, pasal I don't know. Is it they are not allowed to use tudung, is it? At that point of time it was when 2020? 2022. No, 2021. 2021. Ada artikel lah. There was an article in Straits Times. So keluar news. 2021. Yang tudung punya implementation bila? Aku tak tahu sih. Okay. So when I tell my father laugh at me. Macam mana ada orang boleh pakai tudung tapi work as a macam ambulance ni orang kan? Tak boleh cakap. Takkan tak boleh. I saw with my own two eyes apa. 2021. Saya cakap, tak ada, aku dah gila. Aku dah kena tiket banyak sangat lah. So where does the name derive from to become after that incident?
Terus nama tu derive Martin Thunderboy. Pasal yang kena lightning tu. Pasal itu electrocution. Kena lightning lain. Oh, thunder apa? Thunder. Kalau kena lightning, bawa thunder. Habis? Betul apa? Thunder apa? Thunder is loud Tapi kan? kena lightning ke? Tak apa? Tak, see, that's why. Oh, it's my father. Kenapa thunder boy tak current boy? Oh, current boy. Takkan nak panggil kau boy current At least style sikit. Martin the Thunder Boy. Yeah, that. Because some of my friends asking me. Style. Some of them ask me, why your father put thunder boy not like current boy or electrocution boy, tak tahu apa kan. Electric boy. Electric boy. Kenapa? Because you kena electrocute what? Yeah. Not thunder strike you what? Yeah. Mati pun fikir betul juga. Tapi okay, tak apa. The name really what you have Symbolize. Yeah. Symbolize what you are doing. Pasal when you box, I ever see you box, kau pe tangan pun memang berat. Berat kid. Dia berat ke laju? Berat, ada orang jugalah. Tak, dia berat dengan laju. Berat dengan laju. Dia berat dengan laju. Dia berat dengan laju. Aku pernah nampak. Pasal aku pernah nampak dia punya bila dia main pad kan dengan bapak dia kan, aku macam berat. Oh, berat. Coach punya kaki pun laju juga. Berat juga kaki coach. Tak, ringan tu asal laju. Tak, berat. Oh, berat Dia Jangan berbual pasal dia. Boring cerita dia boring. Kita masih nak berbual pasal Martin lagi bukan pasal Zulawab. Jadi okay, so continuation of the question. Kau silakan lah. Okay, so after this I heard that you are going somewhere. Going for a tournament that is happening in Jordan. Wow. World Junior Championship. World Junior Championship. World Junior. Aman. Dekat Aman Jordan ke Yaman tak tahu. Aman. Yaman pun ada, Oman pun ada. Aman. So he's going for a tournament for World Youth World Youth Championship. Okay. For ni ranging age berapa? Dia bukan age, dia weight. Oh, weight, okay. Dia dah weight category 70 to 74 kilos kan? Martin? No, there's is ikut umur. Is youth apa? Under 17. Under 17. This last year This is going to be his last year. Under 17. This is my last year fighting junior. Okay. Next year dah youth Okay. Yeah, 17 are youth already. Okay. When are you going? I think 17 April. This year. Next month This month. No, next month. 17 April which is still Hari Raya. So he's going to Hari Raya still nak pergi berjuang untuk Singapura, untuk mengharumkan nama negara kita. Betul. Di Jordan, Aman. Yeah. And what are you expecting for this fight? For me, expectations are low for me this fight. Why? Why? Tak tahu Cause jangan sedih, Martin. Sabar. Jangan sedih. Tell us. Tell us. Cerita dengan pakcik-pakcik ni. Atuk-atuk. Tak sedih budak ni. Alamak. I don't want to hope so much Okay. All I hope is for at least to win, at least to masuk semi-final pun tak kisah. Okay. Because this ini kirakan world all the amateurs come together in this one competition. But have you seen their fight? Oh, rabak. Diorang punya fight gila. Laju, kaki laju. Even diorang punya 75 kilo. Kirakan Singapore punya, if you think Singapore punya budak-budak baik kan, punya national team baik, diorang kirakan lagi maut lah. They not say better. We can be better. It's just diorang is different lah. Diorang different sikit lah. Different level lah. Different level lah. Different breed lah. Because their training intense gila. Your training is already intense, right? But macam I don't know how to say It's like macam seram. Dengar diorang punya nama semua seram Serious diorang semua nama first start with Abdul kan semua. Nama Islam kan. Then someone got Kazakh, Azerbaijan. Abdul Ghafur kenal? Abdul Ghafur kenal. Tahu siapa Abdul Ghafur kenal. Takkan dia tak kenal. Okay, carry on. Abdul Ghafur. Okay, then is that other than yourself, which comes from Southeast Asia, ada lain orang tak that you know of? Got some of my teammates. That time they go Colorado. Okay. They fought under 19 Colorado. Okay. So they all youth when they fight. Some of them ada yang bawa balik
Medal ada juga. Ada juga. Ada 2 or 1 I think. Then you are also capable of doing that lah. Correct. Yeah. Why do you bring yourself so low? Yeah, it's because I always see like, because I look up to this Kazakhstan boxers tu. Okay. Kazakhstan tak kisah, Pakistan bagus juga. Okay. Yeah. Dia Southeast Asia yang kirakan paling bagus Thailand, Okay. India. Okay. Ni semua ada yang keras-keras. Okay. So that's why macam ada yang takut-takut sikit lah. Ya, ada takut, mesti ada takutnya. Yalah, tapi macam mestilah. when it starts, it come to time to fight mungkin takut boleh hilang. I see. Yeah. Okay, kita pun I think we are left with a few more minutes. Tapi I want to ask you because right now boxing is, you take boxing as a self-defense or is it just a sport? Just a sport lah. Just a sport. Okay. But let's say ni untuk orang tips orang lah, pasal at the end of the day aku rasa normal humans, they need to have a bit of knowledge on how to protect themselves lah. Correct. Dia bukan untuk offend atau untuk tumbuk orang, tapi untuk engkau pertahankan diri. So maybe from your experience, you can share what like a bit of tips on when you are facing a fight. What luar? Should dekat luar ke macam mana ke? What's your tips? Bapak always bilang Martin, kalau ada fight kat luar, pakai ilmu langkah 1000. Langkah 1000. Langkah 1000, dia cakap pusing tu lari. Ya, betul. Okay. It's better if you run lah. Okay. Bapak cakap selagi boleh lari lah. Okay. Kita tak tahu orang ada apa. Yeah. Kalau as we know that they know we boxer, orang tahu kita tangan bagus, orang takkan orang datang kosong-kosong. Betul. Dia mesti datang dengan barang. Ataupun dengan ramai-ramai. Cakap bagus lari lah. Okay. As for now, ini you share as a person that tahu self defense Okay, as for now, kalau ada ni benda semua, jangan cari pasal dengan orang, Martin. You just stay what you are doing. Itu yang paling. Betul. Jangan nanti, jangan. Jangan. I mean sometimes you will come to an age. You will come to an age where you will suddenly, aku tak tahu lah, tapi tukar mindset. Pasal at a certain age, the level of support that you get from people, right now you are still macam young. We look at you as a young person. Correct. Tapi once you reach probably 18, 20, the kind of responses you get and the attention that you get will be slightly different. Correct. So that's where usually orang akan change their mindset and terus dia punya fokus lari. Betul. Because you are open to a lot more different new things in your life. Betul. So that why also I scared by myself. Tu mati takut. Mati takut like macam when I grow up baik-baik benda nak pergi Olympics sekali masuk dalam. Jangan selisih. Maghrib ni isyak-isyak ni tak mau. Betul. Atuk dah cakap. Kan? Dah cakap dia atuk. Betul. Okay guys, lagi satu aku nak share ni. Martin akan pergi Jordan, Oman dari 14 April 14 April nak apa hari bulan? 17 of April. Okay. Ini aku nak kongsi sikit lah. Maybe aku tak bilang kau. We are trying to collect funds for him. Okay. For him to go to Jordan, insyaAllah. Pasal Singapore Boxing Federation kasih separuh. Dia nak kena fund diri dia separuh. Okay. So sekarang dia tengah kerja hard dekat kedai ni untuk menampung dia punya expenses lah untuk pergi sana. So kita kat dalam Holy Creed Show ni, kita pun nak buat something for him. Aku akan jual baju boxing dia dengan seluar boxing dia yang dia pernah kasih aku. Aku nak auction, tak pernah pakai guys. Aku nak auction off. InsyaAllah satu hari kita buat ni auction sebelum dia naik. Boleh. So whatever money yang kalau korang auction, the highest bidder, baju dengan seluar boxing yang Martin ada logo Holy Creed depan dekat seluar dia semua. Aku akan donate ni duit untuk Martin untuk pergi yang dia punya Jordan, yang pergi Jordan ni lah. InsyaAllah kalau korang boleh support, kalau korang boleh tolong just to auction off ni baju colour biru dengan baju colour merah boxing ni lah. So insyaAllah kalau kita buat satu hari ni, aku Kit dengan Joy kita akan buat satu kali. Kalau korang boleh support, duit ni semua aku akan agihkan dekat Martin untuk dia pergi Aman Jordan. Itu lagu Joe Flizzo tau. Betul, tadi ada satu orang cakap InsyaAllah, thank you so much. Aku really appreciate. Pasal
Kalau aku nak kasih dia duit macam gitu pun, rasa macam tak ada berbaloi. Betul. At least kita ada something yang untuk... We have a community that supports this lah. Betul. Pasal at the end of the day, this is a talent yang aku rasa tak ramai dalam kalangan kita yang ada. Betul. And of course, a dream for someone very young and also someone who's dedicated to achieve their goals. Aku rasa it is very well that we kita support lah. Kita kasih kita punya support. Walaupun sedikit pun tetap it helps to contribute. Correct. To probably kalau dia menang, betul-betul menang. Correct. You know, you can be such a base, mesti kau rasa dia punya terbias dia macam sure lah. Aku campak duit ni, aku dapat support budak ni. You know, so kita bukan meminta belas kasihan. It's just that you know, we already knew, like we in our past episodes we have already shared so many things, like the dream of a young boy who wanted to be in Olympic. Bunyi apa tu? Dapat gift. Thank you for the gift. Terkejut siul aku. Thank you for the gift. Thank you. So seorang pemuda yang nak achieve their goals. And then kita just need to give our very best support. Pasal benda ni tak datang selalu. Betul. InsyaAllah. Dia datang sekali-sekali. Jadi let's try to help. Dan sama Martin juga betul. Dan sama juga kalau kau nak renovate rumah. Betul apa? Renovate rumah ni kalau kita bikin dia sekali je. Oh betul? Kalau kita nak renovate dua kali? Dua kali je. Kita pergi kat siapa? Martin. Martin siapa? I forget the name Alamak. Altura Spaces Private Limited. Jadi siapa yang ingin renovate rumah, hias rumah anda, korang boleh reach out to Altura Spaces Private Limited dengan menghubungi mereka di talian 8714 5808 sifar 8 8714 58 apa? Sifar 8. Sifar 8. Oh. Okay. 58. Dia akan dekat bawah ni, nanti korang boleh DM, korang boleh ada email juga dekat bawah tu ada email. Okay, follow Instagram Altura Spaces ALTURASPACES.co. Nampak dia tajam .co. That's an Instagram and TikTok. That's Instagram and TikTok. Please call them at 8714-58 not 8 not. Aku orang tak faham. At last tak ada orang call. Okay, and kita pun nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Martin, the Thunder Boy, and we hope that you whatever dreams that you have been wanting to achieve, engkau dapat achieve. And kalau engkau punya target is Olympics, then Olympics it will be. Jadi jangan putus asa. Keep on hustling, keep on going forward. And then make the nation proud. Thank you to you guys for inviting me. No worries. We will doa for you. Doesn't matter doa datang daripada orang India, orang Cina, orang Melayu, orang kafir. Tetap akan doakan pasal kau represent Singapore holistically. Yes, exactly. So you start at a very young age, and you still have, like macam kita orang cakap tadi, you have a very long way to go. Correct. So achieve as much as you can. And macam kau cakap kan, this is just a passion. It is not something that you want to monetize. Aku doakan semoga engkau, without realizing, actually you are monetizing. Jadi benda tu engkau lagi gigih. Okay, dengan itu kita pun dah we have reached to the end of the episode. And korang harap korang enjoy this episode. Jangan lupa follow kita. Betul. Okay, ini yang paling important guys. Follow kita dekat YouTube, follow kita dekat IG, follow kita dekat TikTok. Holy Crit Show, logo biru, simple, boleh nampak. Subscribe kat kita punya Holy Crit Show in YouTube. Very important. Macam yang orang-orang yang ada OF. Alamak. Siapa-siapa yang subscribe to OF kena bayar. Kita minta kena bayar. Betul apa? Yang macam aku tak nak mention name, tapi aku nak mention satu lah. Wan Celak. OF kau tu, kau stop, kau subscribe kat kita. Important, kita dah post video, make sure korang like. Like, comment. Dah dry. Kau banyak cakap. Okay, dengan itu thank you guys. Bye-bye. Wan Celak.